olukama nyamwingi w'abantu b'ebitiinisa mu gavumenti abari minisita omuhwezi wa gavumenti z'ebyanga Victoria Businge Rusoke chairman w'agakiiko k'ebyoburuuru Simon Byabakama omuhabuzi wa President Audrey Rwabwogo Nziire Kaguta Grace Mary Mugasa abanyadini n'abantu ba bulijjo beerundiine omu maka g'owaabira chairman w'entebe yakataano wa district ya Hoima Kirungi Kadiri aha mukolo gw'okumuziika. Baitu tujja kumwijukaho ebintu nkabiri abaire n'omutima gwakabaleega abantu abamu obuhawo tipo ne bairuka kwesereka mu mabega ga RDC kwesereka mu mabega ga Kaawo Kadira beera takutiinisirizibwa. Efakazi Anna Muguya n'abaana be ne bagira ngu ekikuba shasha n'okureeba ngu Kadira afiire takaheereza omushango ogu bamukwatiire busha bari kumujunaana n'abakakiiko ke bashatu ngu bakatwara ebimotoka bya district omu district ya Kiryandongo. Tubaire tulinzire ng'omusango guno gugenda kuba just next month tujaguze butugagize. We've done everything. God wanted to prove him innocent. Baitu tukisobokere mulinda mbula linka nakoma keji mwija saba gavumenti ebaganyire tuleke kugwanda busa ebintu byensi nebyensi accident tarobe yipandingiri abasajja kwemerera nabo yetukwemerera mukwenda amateeka oba tukola apiiru ng'amateeka gasalewo naye byona mugenzi wetagenzire nza kuguma naimwe mukama nza kutuganya. Amala tumusiime murumuna w'omugenzi kandi RDC wa Kikuve nawe amugambirweho. Abantu abambali mu tawuni bakuserebetinga okufa kwa muganda bagamba ekiikalo kyabo kigalukire kwenda mubasente message ekiikalo kino kigenda kusigala mu family. Kigenda kusigala mu family eno habw'amaanyi gayita kigenda kusigala mu family eno habw'amaanyi g'abakyezi bakaloba. Bunyoro ebiro 20 omwezi gwa kabiri 84 Bunyoro gave the NRA 760 rifles from Masindi. Bunyoro yatugahereza Uganda again. Minisita w'enshonga z'abakozi Grace Mary Mugasha hamwe n'abandi b'ebitiinisa bashaba ngu oruguuto rwa Hoima Kampala gavumenti erushanjure. Omu abakuvuga emmotoka enkooto okusanga nibacwankula amaiso gakozeki babapundukire ati balinzuula tunatenga kizibu ky'okutuukira chairman waitu oba okwana osala ekiina oba okwana olora naiziro ondi tosobola kulemeera eyawo batabiteekemu ekyemerera bagenda kuzala neyukampakampa kandi buli district mwine na komiti y'enguudo bino ebintu mwakwere nimulora tutandika kulwanisa tumanya gudo nakalwine mujumbe twatweta black spot hariho ekina ky'amaani aferire abantu abokwampuliye ngu akanyawo akaferaho abantu bayingi muno. Omuziiki mukuru kandi ojwekiire President Museveni oruminisita w'ebyesente Matiya Kasaija ashabire omufakazi obutabaganisamu ebintu by'omugenzi. Ekabishoyaza ibara y'omukuru kandi endowooza abaire alina amaani gabaire alina n'ebintu byona byabaire nakolera abantu bigenda mu maiso. District kadhi wa Bunyoro muzirimu Sheikh Musa Babanja oyebembire okuziikisa ashabira abantu obutosha okwetegurira okufa. The Lord is saying when he takes one omuntu gwamutwala ekyo ekisigaire kuli kumusabira. Ebyo bukiri aho abashuma babiri bakwasirwe ne bakwata mu nshaho z'abaziiki hagati y'akamigana kabiro. Gacho Kanoga ba Ambrose Katoto.